Proverbs chapter 22, magbasa ta sa verse 8 lang. Kung nasa amen, tanamaningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Proverbs chapter 22, and verse number 8, I'm going to make sure I'm properly recording. Good. Proverbs chapter 22 and verse 8. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Siya nga nagapugas og kadautan, moani og kakawangan, ug ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. The title of my message is that second phrase, the rod of his anger shall fail. What does that mean? Ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. I think you're going to learn something tonight. I learned something preparing for this message. So murag nakamoy makatunan karon o hopefully tabang pod. Magampo na ta, dayon kumo maka lingkod para sa mensahe. Dear Father, would you please bless the message this afternoon? Dear God, would you help me to set aside all the distractions that are in my mind and heart? Help all our people to set aside any distractions that the devil would like to use to pull them away from focusing on the truth of the message. Holy Spirit of God, would you bless the preaching? Would you bless the message? Would you fill me with your Spirit? Would you empower me? Dear Lord God, would you work in our hearts tonight? Bless us, we pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Usa sa pinakakahibulungan nga butang kabahin sa kinaiya sa tao, mao ang atong natural nga abilidad nga basolon ang uban sa resulta sa atong kaugalingon mga decision. I think I mentioned this in Sunday school this morning. We as human beings have an astonishing propensity for blaming others for the results of our own decisions. The word propensity means sayon kaayo lang kanato kay uyon sa atong natural nga pagkatawo. That is the meaning of propensity. It just matches with who we are. It's a natural ability. Kini ang kasagarang proseso sa atong kinabuhi. Kita maghimo sa uskang makadaot nga decision. Number 2, ang maot nga mga resulta moabot na. Number 3, masukot na ta og diretso magsugod sa pagpangita og lain tao aron basolon. Kana gayod ang atong kasagarang kinaiya. When things go wrong, we look for a scapegoat. Kinsa nakasabot sa English expression scapegoat. Okay, so me and brother Nahum and mom Ruth. Beth, do you understand scapegoat? Of course you do. You have read Horatio Alger. Nearly every Horatio Alger has a good guy who is a scapegoat. Si Gary, usa ka scapegoat. I didn't know this for a long time. Ang rason nga si Gary sumbong nga siya gipaapil sa kaso, can I say it that way? Kinang rason. Usa sa mga babaye nga naagayud kalabutan sa kaso, siya may kuyog nga to sa situation di inang tao giluba. Ang usa sa mga babaye, ang iyang papa ang higala sa pulisya. Ug sa diha ang pulisya nakakita kaniya, nag-realize siya ang anak sa among higala. Sila naghimo-himo na sa ilang plano nga magsumbong ni Gary aron siya pwede mahimong witness imbis sa suspect. Gary is a scapegoat so she can go free. Sabtan ninyo? I've known that for a couple years now, but I was very surprised. For a long time, wala ko nakasbot niya ng abahin sa kaso. She used to be the only witness against Gary. Siya lang. She said, I heard Gary say, kill it. Does anybody understand what's wrong with that sentence? No American says about a human, kill it.
Americans say kill him or kill her, but no native English speaker says kill it unless you're talking about an animal or a tree. And anybody with half a brain who hears that story says, she's a liar. He's a scapegoat. But the simple truth is, in our natural character, we like blaming others. Kay mas sayon nga magbaso sa uban kaysa pag-angkon nga ako ang nasayo. Our pride wants to blame somebody else. Kahapon nagbasa ko sa Biblia ato sa brownout. Ug ang akong kasing-kasing gikuptan na gayud ni ining bersikulo ha. But I was confused because I didn't understand it. Ang unang bahin sayon kayo, he that soweth iniquity shall reap vanity. Siya nga nagapugas og kadautan mo ani og kakawangan. Ang mga resulta walay pulos, walay benepisyo. The first half of the verse is very easy. You reap what you sow. Ikaw mo ani kung unsay mong gipugas. If you sow wickedness, if you sow bad decisions, nay maot nga bunga nga mudangat sa imong kinabuhi. Pero dili ka na ang bahin sa verse nga nagkupo sa akong kasing-kasing. Ang ikaduha nga bahin, ang nagkupot kanako. And the rod of his anger shall fail. Ug ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. Huh? What is that supposed to mean? It's like tuyong pasabot ni Ana. So I went to see how it was. I was reading in my English Bible at the time, so I pulled my phone out ug naglanta ko sa Visayan translation to see if basin mas klaro. Because usahay, klaro gyud sa Visayan or mas klaro sa English or mas klaro sa Visayan. So naglanta ko. Pero gyapon, wala ko nakasabot. Naggamit sa pulong bunal. Well, what does it mean? Then I decide I'll go look at the Hebrew. Maglantaw ko sa original language. I'm not a Hebrew scholar, and I don't look at the Hebrew a lot, pero usahay, aron maglisod ko makasabot, maglantaw ko sa Hebrew. Guess what I found out? The word rod in this verse, ang pulong bunal, nagpasabot, rod. Bunal. I found out it's a stick or a branch from a tree. Utsakabunal. Sometimes it can be translated as tribe in the idea of a family tree. You understand? Naisanga mag-ana so mahimong family tree. So sa Hebrew, usahay kini nga pulong nga gi-translate rod, pwede gamiton para sa tribo, but it's very obvious that's not what it means here. It just means rod, stick, club, bunal. So what does it mean when the Bible says the rod of his anger shall fail? Nagbati ko, gidani akong kasing-kasing ato sa verse, pero wag ko nakasabot. So I read it, nag-meditate ko, nag-huna-huna, and then I said, ayaw, delete na lang. And I started reading my Bible again. I read 5 or 10, 15 verses, dayon akong huna-huna, nibalik sa verse pag-usap, gidani gyapon akong kasing-kasing. So I went back and I read it again. What nakasabot gyapon, what nasabtang gyapon, I kept reading. What nakasabot, balik. I tried to read and I couldn't focus. Finally, I came to the next chapter, Proverbs chapter 23, and verse 13 and 14. Ug ang Diyos mibuka sa akong mata ngadto sa kamatuoran sa text verse. Proverbs 23 verse 13, the next chapter. Proverbs 23 verse 13. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. We normally associate the word beat with abuse, but not in the Bible. Thou shalt, verse 14, thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Masaya, ayaw pugni ang pagtulid gikan sa bata. Kay kung ikaw maghampak kaniya pinaagi sa bunal, siya dali mamatay. Hey mama, kung bunalang ang imong anak ni Papa o siya maghilak, kusog kayo, di siya mamatay. Siya dali mamatay, ikaw mo hampak kaniya, pinaagi sa bunal, ug mo palingkawa sa iyang kala, gikan sa impyerno. And I started to think, what is a rod? Not a stick,
a rod. There are two main purposes for rods. We use rods in building, but here that's not talking about building. In the book of Proverbs, the word rod is an instrument of punishment. Usa ka instrumento, usa ka galamiton sa pagsilot or disiplina. Makita na to kini nga tema lukop sa libro sa mga panultihon. The book of Proverbs, we see it again and again. Go with me to Proverbs chapter 10 verse 13. The rod is an instrument of punishment. Usa ka instrumento sa pagsilot para sa tao nga nakasala. Proverbs chapter 10 verse 13. Kunanas, amen? In the lips of him that hath understanding, wisdom is found. But a rod is for the back of him that is void of understanding. Diya sa mga ngabil, kaniya nga may pagpanabot ang kaalam makaplagan apan ang usa ka bunal alang sa likod kaniya nga walay pagpanabot. There you see it again. The rod is for beating. Corporal punishment. Now this is talking about governmental. We don't practice that anymore, but this is talking about governmental beating. Go to Proverbs 13 verse 24. Here we have corporal punishment within the home. Sa yung pulong corporal punishment, pagbunal, pagspanking, paddling, whatever word you want to use. Proverbs 13:24. He that spareth his rod hateth his son. Ay, kung makusa ko na nagtali, kung makapunal ka niya. God says, you hate him. You hate him. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumo sa iyang anak. Apan siya nga nagahigugma kaniya, sayo nga nagakastigo kaniya. Now notice in the English it ends with the word betimes. Ki-translate ang pulong betimes nga sayo. So naglantog ko sa Hebrew pag-usaba ron makasaguro ko unsay pasabot. O sakto gyud ang Hebrew word ng pasabot, sayo. What does that mean? It literally means before it is too late. Sa dili pa ulahi na. I'll make a statement in English and then maybe I'll translate it. The message tonight is not about discipline, but it fits, so I'm going to say it. The single greatest mistake that the single greatest mistake that I see parents making in the Philippines, are you ready? Is waiting to discipline their children until they are no longer cute. Ang pinakadakong sayop nga makita nako diha sa pagkakinikanan diri sa Pilipinas, mao ang paghula sa pagdisiplina sa ilang mga anak hangtod dali na ang bata cute. Or dali na cute ang bata. Dili ko magabug, ay so cute. Mag-ana. Diba? We laugh at bad behavior because it's cute. But it's not cute anymore when he's 12, huh? 12 years old na, masukot na ta. Ikaw ang wala nagdisiplina niya sa diya cute pa. Sa diha nga ang bata makapakita na sa iyang kababuton, kinahanglan siya nga disiplinahon. I'm glad Hannah's in church tonight. This little girl is cute. Amen. My kids are cuter than your kids, and I have the microphone, so you can't argue. Hannah's cute. Pero hanas gayud siya nga magbuot-buot. Halaka! And kamo nga nagbaso kaninyo, usahay nagtabang kaniya. Halaka! Hannah, if you come with me, I'll give you ice cream. Sakpan! Hannah is going to weigh 400 pounds at her wedding. Where am I in this outline? Kung maghula ko hangtod dili na siya cute,
ulahin na ang disiplina. Kay gipahimutang na ang iyang batasan. Can I say it that way? Her character is already established. If a child, listen. I may follow my notes. If you wait to start disciplining your child until he is 7 or 8 years old, it's too late. Now, God can be gracious kung naisayo, pang Diyos makatabang. But the truth is, gipaimutang na ang batasan sa 5 years old, gipaimutang na. I mean, you can still change it because they're still young. But most of the time it doesn't happen because the parent's character is the real problem. If, listen to me now, this isn't popular, but I don't care. If kung ang bata makakamang, it's spanking time. But he's so cute. So you're going to wait until he becomes, I was going to say a devil, but that sounds really strong. Kinang problema? Kung cute sila, kita mo katawa. Kung di na cute, kita magyaw-yaw. But today we're really not preaching about child rearing. We're preaching about the rod. Ang bunal maong instrumento sa pagsilo o pagdisiplina. Let's go to Proverbs 22 verse 15. Proverbs 22 verse 15. By the way, we're not talking about abuse. We're not talking about going and getting a bamboo pole from the neighbor from across the street and beating them with a rock. That's not what we're talking about. We're talking about a switch. Something else, switch. Nipis man mag-sting pero walay kadaot sa panit. It hurts but does no damage. By the way, God gave your child a place on the body that you can beat it and it doesn't hurt anything. And we all know where it is. They sit on it. Amen. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ang pagkabuangon gibugkos diha sa kasing-kasing sa uskabata. Apan ang bunal sa pagtulid moabog niini palayo gikan kaniya. Have you ever noticed nga ang foolishness natural kayo para sa bata? Ang kabuang naanadaan diha sa iyang kasing-kasing. It's built in, pre-conditioned, nanay daan. Ay sayo pang grammar, naanadaan ang kabuang diha sa kasing-kasing. And when listen, o kung dili kag mohatag niya sa iyang gusto, ang tanan niyang kabuang makita na. Diba? You say, Pastor Mike, what do you do about that? God says use the rod. Calmly, in control, but spank them. I'm just not comfortable with spanking. You are going to have bad kids. You are. You are not going to raise good kids with time out. Have you ever heard the English expression time out? So you want time out? Ganang ka maglingkod dito 5 minutes, mag-time out ta? Time out doesn't drive away foolishness. Spankings do. Kung maot ng attitude na kigaway para sa iyang gusto, it's amazing. A spanking can fix all of that. See, Pastor Mike, I'm not sure I agree with that. Read your Bible. And by the way, my kids aren't perfect, but I'd match them up against any kid at City High. Amen. Time out doesn't drive away foolishness, but the rod does. Hey, paminaw, ang pagyaw-yaw, dili mo wagtang sa kabuang gikan sa imong anak. Kana iya lang sa bunal. Bunal. If you love your kids, you will spank them. Let's go back to our verse we read a few minutes ago, Proverbs 23 verse 13. Proverbs 23 verse 13. Proverbs 23 verse 13. Kung nana say amen?
Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Ayaw pugni ang pagtulid gikan sa bata. Kay kung ikaw maghampak kaniya pinagi sa bunal, siya dili mamatay. There's another verse that says, ayaw pagpugong tungod sa iyang paghilak. I forget where it is. It's in Proverbs. Spare not, I'm translated in my mind, spare not for his crying. God says, don't stop just because he's crying. I don't know about you, but when I was a kid, kung kabalo ko nga bunalan ko, maghilak ko daan. Wala pa nagsugod, naghilak daan. Di ba? Wala pa ko nagsugod. Di ba? Ang akong papa, nalingag yun, magsulti sa mga stories, kabahin sa akong mga spanking sa pagkabata. Ang gisulti, akong drama king, kung mabunalan. Nabunalan, however you say it, gibunalan. Where are we? Balik na. Ayaw pug niyang pagtulid gikan sa bata, kay kung ikaw maghampak kaniya pinagi sa bunal, siya dalit mamatay. Ikaw mo hampak kaniya pinagi sa bunal, ug mo palingkawa siyang kala gikan sa impyerno. You listen to me very carefully. Ang batang wala nakatilaw sa disiplina, padulong gayud sa kalaglagan. Niining kinabuhiya ug basin sa sunod. You listen to me? Does this mean literal hell? It can. Kung naay bata nga gahig gyud og ulo, you let him be a monster from the time he's 5. Try to share the gospel with him when he's 10. Dili siya interesado. Naay cellphone, naay tanan niyang dula-dula. Dili siya interesado sa gospel. Have you ever seen a hard 10-year-old? I have. I met a 10-year-old girl in America. Filthiest mouth I've ever heard in a child. She said, my mom and dad let me curse. Nagpasipala, is that the word? Pasipala? Nagcursing, nagtunglo, nagpasipala. 10 years old lang. But once again, the message tonight is not proper discipline. We'll save that for another message. In America, you have to be careful. They'll put you in prison for spanking your children. You have to be careful. But you listen to me, it's biblical and it works. It works. Pero karon magastorita kabay nining a verse, Proverbs 22 verse 8. Can we go back, please? Proverbs 22 verse 8. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Siya nga nagapugas og kadautan muani og kakawangan og ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. Kanang apulong kakawangan nagpasabot walay pulos. You listen to me? There is never any good results of wickedness. Walay kapuslanan. Naay pleasure, naay kalingawan, naay kahilayan, pero walay kapuslanan. But when I was reading this verse, balik-balik, ang bunal sa iyang kasuko, mapakyas, wala ko nakasabot. Dayon sa diya, niabot ko niya ng mga verse sa chapter 23, kalit lang ang kamatuoran nini nga bersikulo midanga sa akong hunahuna. Allow me to explain by illustration, paminaw sa panaglitan. Kung naay tao, nga dili mo pahimuot kanato, pisa nun sang paagi, dili mo hatag na mo sa dili mo hatag na to sa atong gusto. Dili mo tugyan, dili mag-give na mo sa among tinguha. Unsay atong natro nga paagi sa pagtagad niyana? One word, kasuko. Right? Somebody doesn't do what I want, so I get angry. And what is the natural thing we do when we're angry? Not the right thing, the natural thing. We try to hurt them with our anger. Magsulay ta mo sakit nila pinaagi sa atong kasuko. When people don't do what we want them to do, listen now, we punish them with the rod of our anger.
Kita mo silot kanila gamit ang bunal sa atong kasuko. Paminaw na. Ang kabugnaw o pagbaliwala mao ang bunal sa kasuko. Ang makasakit nga mga pulong, ang pagyaw-yaw, mao ang bunal sa kasuko. Ang pagchismis, aron ang lain pod masuko, mao ang bunal sa kasuko. Ang paglikay-likay, mao ang bunal sa kasuko. Nagasulay ka nga mosilot kaniya, mosakit kaniya gamit ang bunal sa imong kasuko. Now let's read that verse again, now that we understand it a little better. Proverbs 22 verse 8. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Siya nga nagapugas og kadautan, moani og kakawangan, og ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. Now listen to me now, follow the thought. Kung malagot na ka, dayon mo hampak ka sa imong nasukan, gamit ang bunal sa imong kasuko, unsay mong tuyo niana? Listen to me now. Listen to me now. When you're angry and you beat someone with the rod of your anger, what are you trying to accomplish? Unsay mong tuyo niana? Are you ready? Listen. Nagasulay ka mo usob sa iyang nilihukan or naandan. He didn't do what I want. She didn't do what I want. So I beat them aron mausob siya, aron mabag-o ang iyang batasan. Amen? We use anger to hurt people who displease us because we want them to change their behavior. Kita mo gamit sa kasuko aron mo sakit kanila nga magkasilo ka na to. Sa tuwad, magkasilo, make us angry. Magpasilo. Tungod kay ganahan ta nga sila mag-usob sa ilang pamatasan. And I've got news for you. Ako na ay balita lang kanimo. Ang bunal sa imong kasuko kanunay mapakyas. Dili mo uswag. Dili mo gana. Dili mo pausob sa batasan sa uban. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Ang bunal sa iyang kasuko mapakyas. Just take out the word iyang. Ang bunal sa kasuko mapakyas. Always. But let me ask you a question. Why is this man angry? Look at the connection. It's talking about the person in the first half of the verse. Nga naman siya nasuko. Tungod kay dili siya ganahan sa bunga sa iyang kaugalingon nga mga decision. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger. What's he angry about? Di siya ganahan sa bunga sa iyang decision. Balik na sa sinugdanan sa mensahe, ganahan siya magbaso sa uban para sa iyang kaugalingon sa iyo. So he beats people with the rod of his anger in an effort to change the situation, but it never works. Maghampak siya sa mga tao gamit sa bunal sa iyang kasuko aron magpausob sa kahimtang niya. Pero kana dili gayud mo uswag. Dili gayud mo gana. You listen to me very carefully. Anger never fixes the character of the person you are angry at. Have you noticed that? Have you tried? It failed, didn't it? Ang kasuko, dili gayud mo ayo sa batasan sa imong nasukan. Masuko lang pud siya. Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. What are grievous words? Ang bunal sa kasuko.
makasakit ng mga pulong. Ang uska malumo nga tubag nagaiway sa kapungot apan ang makapasakit ng mga pulong magpasilaob sa kasuko. So unsa may tabo, masuko ka, mukuha sa bunal sa kasuko ug muhampag kaniya ug unsa ang himuon. Mukuha siya sa bunal gikan nimo, muhampag kanimo. Ug siya ikaw muhampag kaniya, siya mubunal. Ug sa katapusan nanay daghang kasakitan ug wala gayoy kaulian. Anger never fixes anything. Ang bunaw sa kasuko kanunay mapakyas. Can I show you why? Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19, makita na to diri ang mga buha sa unod. Kung ang tao maglakaw diha sa unod, unsang bunga nga makita diha sa kinabuhi, unsang resulta. Galatians chapter 5 verse 19, kung nana say amen? Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, here we go, hatred, variance, that means panagbingkil, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, uban pa. Bisaya, karon ang mga buha sa unod dayag nga mao kini: panapaw, daotang pagkikilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Diyos, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, that's like unhanay, indigay, it's the idea of a competition, magsulay, magpalabuanay, that's what it is. Pag-indigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa batok sa kagamhanan, mga pagbaton ug sayok nga pagtuom, mga pagsinahay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghujaka ug uban pa. Listen now, did you see the middle of the list? Sa sinugdanan na tanan ang mga sala sa unod, sa panglawas, sexual sins. Dayon mobuta sa verse 20. Na laing-laing nga espirituhanong nga sala, pagsimba og Diyos, sa abilidad sa pagpamarang. And then we get to sins of the heart. Kasuko, kalago, kapungot, kaligut-gut. I'm rephrasing some of those. Kasina. Listen to me na. Kanang tanan ang mga buha sa unod. Ug walay buha sa unod, makapalambo sa maayong batasan diha sa uban. Kanang kung nga mabago ang iyang batasan, ang kasuko dili magtabang niya na. Manay problema sa iyang batasan. Mura. Pero ang kasuko dili mo tabang. James 1:19, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Tungod ni ini akong hinigugmang mga igsoon, ito kung ang matag tao magmaaptik sa pagpaminaw, mahinay sa pagsulti, mahinay sa pagkapungot. You okay, Age? What you doing, bud? What you doing, bud? You're distracting your dad. Okay? Balik na. Tungod ni ini akong hinigugmang mga igsoon, ito kung ang matag tao magmaaptik sa pagpaminaw, mahinay sa pagsulti, mahinay sa pagkapungot, kaya ang kapungot sa tao wala nagabuha sa pagkamatarong sa Diyos. Paminan ako karon, ang bunaw sa kasuko, kanunay, mapakyas, kay kana ang buha sa unod. Kana dali gayud, makapalambo og maayo, diha ni bisang kinsa, imong kaugalingon o uban. Biblia naging sa Proverbs 25 verse 15. Let's look at that. Proverbs 25 verse 15. Proverbs 25 verse 15. We're going to get out early this afternoon, ladies and gentlemen. Proverbs 25 verse 15. Kunana, say amen.
By long forbearing is a prince persuaded. And here's what I want you to notice. And a soft tongue breaketh the bone. Pinaagi sa hatas nga pagpugong, meaning pagpugong sa imong kaugalingon, dili ka magdali. Pinaagi sa hatas nga pagpugong ang uska prinsipe gidane ug ang usa ka humok nga dila nagabali sa bukog. Unsa man na ang humok nga dila nagabali sa bukog? What's that talking about? Kung gahit gyud ang tao. It's not a bad thing, it's a good thing. It's the idea of kung gahit gyud ang tao, mas kamhanang ang humok nga dila, gento nga mga pulong, mahigugmaong mga pulong kaysa tanan kasuko ug kalagot. In closing tonight, I'd like to read a simple but very famous story. I found out yesterday, kini nga story famous pud diri sa Pilipinas. I think it's an Aesop's fable. Pero famous pud diri sa Pilipinas. Ako nagsulat sa Bisaya. Naius ka panahon, diin ang adlaw ug ang hangin nakiglalis. Kabayan kung kinsa kanilang duha ang mas gamhanan. How many have ever heard this story? Kinsa nakadong? Dugay man sila na nagbingkil, hangtod ang hangin, mapahitason nga nagsugyot, nga sila mag-contest, aron mapruweba man kung kinsa ang mas gamhanan. Ang hangin nagtudlo nga to sa patanong lalaki nga naglakaw sa ubos, nga nabistihan og kupo. Ang hangin niingon, ako man makatangtang sa iyang kupo, gamit ang gahom sa akong paghuyop. Dayon sa kali siya mibuga og hilabihan ka kuskan nga hangin ngadto sa lalaki. Apan ang batanon nagduko lang batok sa hangin. Higpit nga nagkupot sa iyang kupo og naglakaw gihapon. Ang hangin naghuyop kutob sa iyang mahimo, apan ang batanon nagkurog ra tungod sa katugnaw og mas kusgan nga migunit sa iyang kupo. Sa dili madugay nahutan na siya sa tanan niyang hangin ug miundang og huyop. Ang adlaw nagngisi lang ug misulti. Sige, nagsulay na ka, ako na pud karon. Dayon hilumong nagpasidlak na siya sa iyang kainit ngadto sa lalaki. Sa dalit madugay ang batanong lalaki mismo ang mitangtang sa iyang kupo. Sa samang paagi, ang kainit sa gugma makahimo niya nga dili gayud mahimo sa kasuko ug pagpugos. Usa ka humok nga dila nagabali sa bukog. Pero sa atong natro nga kinaiya, kananta mo gamit sa bunal sa kasuko. But I wanna ask, nag-uswag ba ang imong paningkamot? Nabag-o ba ang batasan sa tao nga gibunalan nimo pinagi sa kasuko? Pasing kinahanglan ka magsulay og kugma. A soft tongue breaketh the bone. When every head bowed, every eye closed.